bo izije interview narazibonye ariko zanshikiriye nyene ndi mu ma stress yo gukora akazi nariko ndaturna ariko sinaronse umwanya wo kumwishura ngira kubera nyene ndamwishimira sivyo n'umutipa yugurutse kuri jewe kandi numba yabavanga navyonzi ariko kubwiwanje ndavyishimiye vraiment kandi respect kuri boyfriend wanje uyu rero n'umwanya mwiza wo kumwishura ujya mukobwa nazo subire gukora ibintu nkabijya kuko yaragiye hajya aravuga ati ngo Mr Giba turakundanye ibintu byinshi ariko je ni dukundanye nta kintu na kimwe duhuriyeko akunda jewe akunda jewe ikindi kintu akunda basi kuri we yakuye akunda niki kuri jewe akunda amaso yanje akunda nuko ndi happy nyane ndi and so proud yari umwanya wose mba ndi nta kintu na kimwe duhuriyeko sino gukundana gusa no kuvugana ni tunavugana urumva wewe ntushobora gukundana naje wewe ukigenda kwipresenta urumva nije ndagupresenta nimba dukundana je nari kumupresenta ngavuga ati uyu muntu n'umuntu wiwanje ndashobora kwihangana guko bibaho bibaho mu rukundo winjiye mu rukundo umu boyfriend arashobora kudecevoir canke ukamudecevoir canke ukamudecevoir ibyo birabaho nawe tuvuga je mvugana n'abakobwa benshi sana urumva kandi abafana banje nibisigura ko nca ndabadraga ujya yaje nk'umufana aramvugisha ariko sinigeze n'umunsi waremwe ndamudraga cyangwa ngo dukundane ibyo bintu je ndabihakaniye ku mugaragaro ntazo bisubira cyongeza gibase za ulofu Dabuja kuza Black TV mutumbereye hose ribwa mwenyene kwa rukundo kandi nyene twakunda nawe mudukunda mudamutwikirana mugira subscribe na like na comment najya munsi ubwo muzo kwa mwira bambere kwa muronka ibintu bimeze neza cyane se kutubiganiro biva muri Black TV ni biri kuri mikoro na Frank kuri kamera ino munsi ndi kumwe n'umwe umuririmbyi w'umurundi caruka ariko amaze gukora ibintu bimeze neza cyane ndimo nyinshi sandukanye na video my dodo ko mukayibona ngaho munsi video isa neza cyane ibisoma image ameze neza cyane ngiye mu supporting ni bisa Giba no turi kumwe umwana wacu bro vipi salama mzee meze neza ndashima Imana kabisa waberewe sana asante mzee neema Mungu unaongea Kiswahili Kirundi byose je ndavuga no mu wundi warone ubwage kuvuga ko ari mwe kugenda n'indege niwe karibu sana ndagushimiye cyane gose ndoza n'ijambo uje muri Black TV ego yani ni jambere kabisa kuva mvuka yumvise gute kugiye gukora pombe ikintu cyiza sana kiramimbaye yani nafurahi sana wewe kuri wewe TV online ikugira iki TV online ni support ngakuja turonka support zivuye ku ba presenters bo ku ma radio kuko iyo imeze nka televiziyo ni televiziyo kwanza nimeze nka televiziyo ni televiziyo baratubona ni kintu gikomeye cyane gose kuri jewe kabisa kandi ni platforms ziba zikomeye cyane gose kuko umuntu arakumva kana kubona urumva ni kintu cyiza sana ya great mukoma abatwe twabona Giba biga ni DSD Dr Sandokima Dr Sandokima bisigura mu Dr Sandokima mu Dr atagira ibyango zagenze gute bitubwire neza tuyo nkuru ufite mu bisanzwe jewe natanguye ku ndirimbo z'urukundo rero ncambona ati je style ziwanje zikaze ni z'urukundo ufite ndashobora guhanura cyangwa kuvura umuntu arashobora kuba afise ama stress uravye nk'indirimbo yanje Dr ijya ndirimbo ni ibintu bishikira bose majority y'abakobwa cyangwa abahungu bo muri inani birabashikira bose umwigirira akubwiye ati je narababajwe urumva so ni indirimbo nyine muremesha umuntu ikamuremesha ufite uburu umumvuzi muri uwo mwanya ariko rero mu docteur w'urukundo nawe nta shure ry'urukundo canke nani woronka diplome y'urukundo umva utegerezwa kuba udafise document great iyo ndimo waririmbye inyuma ubona shakava y'indimo mayidodo yego dushaka kumenya réellement neza indimo mayidodo byaje gutuga kuririmba ni inspiration nyine naronse nari home ndavuga ati ngomba nkore umudiho wa reggae ariko ndawugire urukundo kuko hari ukuntu nyine abantu bahora bavuga ati ngo abarasta ngo reggae ziba ari indirimbo z'amahoro cyangwa ubuzima gusa orke n'abarasta baragira urukundo bavuga ati reka kwanza nkora akantu nyene ku barasta nerekane ko abarasta atari abantu love gusa rero abarasta baba bafise urukundo jewe nkibona kavuga mbere kava nayibonye wanashaka imbere y'indirimbo igisohoka so kubayiso yava nabonye kava hariho kayiso kigeze kurengana gato ariko abantu batabizi guys abantu bakwiga Black TV murabizi ko jigana mu twitwa Dodo aba mu gihugu cya Kuwait yarivuga neza akavuga yuko Giba ari umuntu wiyewe ino muziki ibonye abitubwira adutomore neza umva acho nimba ndimbo my Dodo umwe tuzi yaririmba indirimbo mbebe yari indirimbo yitwa gutse ndanayibaga indirimbo kuri YouTube
nanjye namaze kurira mu kanya nawe Giba cyazana indi my dodo dodo why dodo mu bisanzwe je siwe naririmbye kandi bo izige interview narazibonye ariko zanshikiriye nyene ndi mu ma stress yo gukora akazi nariko ndaturna ariko sinaronse umwanya wo kumwishura ngira kubera nyene ndamwishimira sivyo n'umutipa yugurutse kuri jewe kandi numba yabavanga navyonzi ariko kubwiwanje ndavyishimiye vraiment kandi respect kuri boyfriend wanje uyu rero n'umwanya mwiza wo kumwishura ujya mukobwa nazosubire gukora ibintu nkabijya kuko yaragiye hajya aravuga ati ngo Mr Giba turakundanye ibintu byinshi ariko je nidukundanye nta kintu na kimwe duhuriyeko nga mu Burundi oya okay basi akunda jewe akunda jewe ikindi akunda basi kuri we yakuye akunda nini kuri jewe akunda amaso yanje akakunda nuko ndi happy nyane ndi and so proud yari umwanya wose mba ndi nta kintu na kimwe duhuriyeko sino gukundana gusa no kuvugana ni tunavugana urumva wewe ntushobora gukundana naje wewe ukigenda kuyipresenta urumva nije ndagupresenta nimba dukundana je nari kumupresenta ngavuga ati uyu muntu n'umuntu wiwanje ndashobora kwihangana guko bibaho bibaho mu rukundo winjiye mu rukundo umu boyfriend arashobora kudecevoir canke ukamudecevoir canke ukamudecevoir ibyo birabaho unasikia so amendaga pale je mu bisanzwe simora big simora nkunda amabase y'uburofaro ariko sama bizwa na mabase je nasuye message zawe stat yawe nayibonye Rindia kubona posting umukobwa ngo n'umusheri wanje oya ku posting n'umusheri wawe ikintu kimwe Rindira stat za nazibonye avuga ati kamani ngo sheri wangu ni karibu sana bire kusana oya ivyo nabyo nigeze nandika mu bisanzwe kuvugana n'umuntu urashobora kuvugana n'umuntu kacu usanga muravugana bisanzwe muhuriye mu muziki ariko je nawe je mvugana n'abakobwa benshi sana urumva kandi abafana banje nibisigura ko nca ndabadraga ujya yaje nk'umufana aramvugisha ariko sinigeze n'umunsi waremwe ndamudraga cyangwa ngo dukundane ibyo bintu je ndabihakaniye ku mugaragaro nazo bisubira asongeza ki basis za ulofu dodo unanisikilia ariko ntiyarivye wewe bwa mbere baha kiba rya kova warigeze umuntu ikijya kova tutanavugana ntituvugana bya serie nimuvugana basi bya serie nituvugana iki yari muri kwati nimwavugana uko bavuga ko navuga ko akubikana amahera anukira amahera twavyumvise madame kwereserezi wese yanyeretse we gusa je ava bigo twaranze kuvuga big kuvuga nibisanzwe nkuko yavuze ngo turakundanye ashobora kuvuga every ziri hehe je yavuze ko dukundanye mu bisanzwe every yari kubaho mu gihe naje ndamwemeye ati turakundanye ibyo byo kuvuga ati naramurunkiye amahera je yandungikiye na kimwe duhuriye ko ibyo n'ukuri ndakubwiye tuza nta support imwe guha nimwe mu muziki wawe basi tugiye ko basi yagiye tugira support mu muziki wawe abakobwa bama support ni benshi abafana nyene umuziki nibyo ariko hapana amabase nkaje ija si support mu bisanzwe apale nakuona kuja kuniharibia reputation mimi kurikirana ni hazoze Unagire oya gusa kazo kiyari nuko ofeti ya interview rabaye inyuma interview maze kuvuga ko musohokana mukundana nawe tuzana indi mu mayidodo maze kunimba indirimbo inavuga nashaka ko indi ivyo ko ushobora kuba ari ija ndirimbo yabayeho haheze ukwezi izije interview zitarabaho urumva nazi je bari hari gusa nuko na at time nyinshi nari mfise zanshikira nyine mwijoro mvuye mu location indushe urumva nabibonye nyine nahejeje ariko my dodo ni dodo ni ihembe urumva ni fruit icamwa cyane ibyo byo kuvuga una muri irimbyo wene iyo Sangiza agata kubisema ariko gusa wazi kitenda bigore gutawa kandi bigone ngero bisinga bwa bitahuke neza deja namaze kugusigurira okay wabisiguye nivyo muga abandi bogitwa tabisigwa ndakumigira impamvu ndekubwire impamvu nuko ora interview rabaye we yavuga ati je tosoka na Giba inyuma ya interview aprenga ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri usoro indirimbo my dodo indirimbo izivuga izira imengo yazina nyene nikazo cyangwa cyo guhereza ko muga nuko babisiguye we nuva kumengo nawe uragira makiya mico ki gusa probleme yabaye nuko ntamwishuye urumva ni mfana chukua time kubwa kubera nari mu bintu by'iwanje kandi sino ari kureka gukora akazi ngo ngiye kwishurana n'abantu bariko baragira ama base adashoboka ariko uno munsi ndamwishuye babitahure je n'ujya mukobwa na hamwe duhuriye nta mukunzi mfise yitwa uko mfise abagenzi benshi bitwa ba Dodo na sindigera nsohokana n'umukobwa yitwa Dodo ariko umuntu mukivugana amajama nituvugana n'ikintu na kimwe great was kuvyumva de gwena Mr Giba aka Dr San ni San Papier wari byandimbo my dodo ariko kavuze ko ndiri bugaye tukari bya dodo ubwo mwavyumvise byaraheze na nyamutse kwisigura ko bamutse kwitahura Mr Giba ni ndimbo asohoye isohoka audio ni muri Master Music video na Clever Design muri Master Music kuki byose byabaye muri Master Music
mu bisanzwe Clever n'umuntu twakoranye kera ataraja no muri Master Music urumva n'umuntu nyene ampa support nini sana kandi sinari kureka ijya support ndonka kuri we ni support idasanzwe kuri jewe kuko uravye natanguye gukora audio indirimbo yanjye sikia sose ari audio niwe muntu wa mbere yavuze ati je ngomba nagukorere video urumva niwe muntu wa mbere yambwiye ati video irakenewe cyane gose kumuririmbye urumva n'umuntu afise valeur sana cyemvuga ati reka subire gukorana na Clever kandi n'umuntu ahora ampa quality nziza uri kuraraba indirimbo My Dodo tunapendana indirimbo zifise quality ya bien sana ama FIG nawe Fiji Pro twarakoranye indirimbo yitwa Docteur ndayikunda sana yayinkoreye bien cyavuga ati ko iyi style za reggae Fiji Pro ahora hinduka reka nsubire kwa Fiji Pro nyene numva nyene vibes nshaka no ikuri wiwe My Dodo experience wavuze ya Giba uravuga vyose ariko ko atayizi d'abord mugenda kuri YouTube channel ni Mr Giba DSD okay DSD niyo YouTube yawe bagenda ironde bayikurikirane ama views mu yaduze kugira mwana w'umuntu natera imbere akutayiraba umunyahe kuri cyo kigani atayibona indirimbo ivuga iki muri rusange ivuga urukundo rw'abarasta ukuntu nyine mukundana n'umuntu mwumvikana kuko uraza abarasta n'abantu batikoroga kwanza uravye hajya kuri video ofete umurasta ahari hose urukundo rw'ura rubona urabona ko hajya nagoma namutambira mwibarabara namufataga muririmbira ni true love ofete ushobora kwerekana hose kandi ni byiza ko ukundanye n'umuntu ifuye ko abantu bose wibereka ibyo byo gukundana n'umuntu ukabihisha hajya mu bisanzwe n'umukunda My Dodo ni indirimbo nziza sana bagende bayirabe kandi ndashima cyane gose ukuntu bari ko baraduza ama views ndavye nko kuri tunapendana yamaze 3 semaines ho yakwijije 1k ariko ijya ya un jour gusa yamaze gukwira nani urumva niki utuwe kwaduga cyane yego ndashima ariko abanyekira ko ama views abanye haba n'ebidoka ko bavuga ko mu mutse ama views turonka menshi we ntaco bikubwivye wowe canke ntigere ubwikibazo cyo kibazo ama views ni menshi biravana naho ubugeze kuko je kubwiwanje sinshobora kwidoga natanguye gukwiza 1k kuri tunapendana urumva n'ubu uziriko ziraduga biriko biriyongera kandi biravana n'ukuntu igikorwa baba bacakiri atari cyiza views urazibura ari cyiza views urazironka tu ikice makorabo gute kimeze gute collabo ziriko ziraza nyinshi gusa nuko project zitaraba tayari sinovuga byinshi ariko ziriko ziraza collabo nyinshi izo bandondeye nizo je naronde abandi kandi indirimbo zimeze neza sana mbega ngo umuntu arondeye Mr Giba bisabye iki boje nitwa Mr Giba mimu DSD Mr Giba DSD kuri Instagram Gmail yanje ni mrgiba@dsd@gmail.com urandondera nyene akubwira amanani aho uca akubwira ndonke ama nk'umuntu ashaka agusize nka collab par exemple nk'umuririmbyi azoba amaze imisari karirimba wowe bimusabiki je ndaraba kwanza avantage iyo collab ndaraba kwanza talent ubufise urumva sijesi murabizi ko ntakunda gukora ibintu nyene biri hasi mbonye kwanza talent kwihari chaturaba ama avantage Mr Giba ashobora gukora muri iyo collab nikiyo bwakunze muri rusange mu muziki abakunzi b'umuziki babana baje ko aturabajya wowe nyifashikira kandi ni musoze muremera ibintu nyene umuntu from nowhere ngo mvuye hariya ngo Mr Giba ibyo biro mubire naronse ama message menshi sana Mr Giba uno mudemo wawe pave ujipe inatokea mzee gute Travis ubwo hakumuvuga ko office benshi tubwizo ko n'ubu mukunda ngo biravugwa yuko abakobwa bo muri diaspora cyitwara n'ivyo mu bana mu bangamiye cyane oya frema Mr Giba misko yo kind mzee siko yo kandi nagukunze nyine nakuvugiye nakuza ati yagomba kuza mu Burundi namwaje Giba ndakuzanira iki mwana wa mama nawe oya vema nuzuko yagenda gukunda uko nyine ibyo ni yayivuze je nagukunze ndakudraga okay yagukunze Mr Giba gusaba amahera nkuko atabisabye Dodo so sinamukunze mzee sinari kuvuga ibintu nk'ibi Giba ndaguseze kwivuza amego menshi muri rusange merci sana ndabashimiye cyane gose Imana ibahezagire murabona Black TV ni TV iri kurateza cyane umuziki wacu imbere Imana ibahezagire cyane nshimira n'aba presenters bose bo mu Burundi n'abantu bafite umutima mwiza aho ngeze jewe ndabifashwa n'aba presenters kandi nta munsi wari mwe ndasabwa ikintu n'umu presenter urumva ndaronka support ivuye kuri mwebwe ni ikintu cyiza sana give vivance
ndamukunda cyane gose Kifunguzo mu mamune oya numuvuge nabi kuko niyo mvuga nabi biramushikira no muzi mugavuga cyane anyway merci beaucoup kumena Mr Giba kuva muri muziki w'u Burundi